Tina na po hi du thu sam lawa in state level project and monitoring committee apo ten so tha kan tia chu milo don sonna sum sanction za tele RTI in zona ami te po hi ang sialo ni te ponan langa Vantong official channel thir tu le ngai thatu zong zong te du sakna chi bai kan bu ka chu he channel min thir sak tu ten like le subscribe min lo ti sakram turin kan han ngen ma sa chau ani Voin Khan Vantong Group WML sub headquarters UMS chief roi tu te chuan Thenzola Fisheries Department 10 samhachi in thana tur brood bank siam nan thomek amuna an enfia na thomek chu thatok lowan thria thu soin until mute Mizoram State Project Monitoring Committee ya thlen an tum sub headquarters UMS chief Media and Documentation Committee thu chu atarlan danin sub headquarters UMS chief Vigilance le Vantong Group UMS Vigilance and Monitoring Committee te chuan sanghapui da khom na le ano siam chuana fresh water fish brood bank Thenzola fish farm na thomek chu Voin Khan amuna an tloa helai muna na tho to te uluk taka en kualin tun din muna na tho to chin chu du thua sam lo nin a thatok lo nin an ria samada na tur dil pon rang siam to te baka construction work dang te chu RTI manga zo na chan na an dona tanga estimate amount cheng nuai za thum somriat atanga chutin a thatok lo nin an ngai Thenzola fish farm na tho me khi heya thazo ka tho chun zomani theinan sub headquarters UIMA le Vantong Group WMS roi tu te chuan uluk zo ka vil chun zom zelan tuma tun din hunan lungoi lo na te po Mizoram sarkar sum hanga project tho te vil tu tura adin Mizoram State Project Monitoring Committee ne na thlen ni se antibok Sir Chief Sub Headquarters roi tu 10 RTI manga zo na chan na atang alan danin freshwater fish brood bank Thenzola hi estimate amount chu cheng nuai za thum somriat ni in departmental work ni in PMSY Nodal Officer Assistant Director of Fisheries le Department Junior Engineer in Anvila natana tanga thasom pani chunga zo man tura ruam man ni in July emo August tha emo tho zo thei bei sei ania he na tho na tur sum hi Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana atanga local ani tuna amun nge atanga report lang pui waime ruai tu te thusai lo thir ho yila kanom mek na hi Thenzola lunglei lam kong pui kot chua ania hei kan pia lok hi chen veti farm department dil pui khania dil pui thlen ma loka khan fisheries department 10 Mizorama sanghachi siam na mun pui lian tak mai cheng vai bel cheng emozat sen na tur helai kong pui sir ton a hian an siama chulaya chuan Vantong Group WMA 10 man deuh khan amunate kalin an lo en to an na tho dan te khatiang angkha an han en chianin chiang le zuala Sir Chief Lam Sub Headquarters UIMA roi tu te nena en fia ngai ni in an ria chu voin zun ni som sang ni som ni le pali hian Vantong Group UIMA Vigilance Committee tele Sub Headquarters UIMA Sir Chief roi tu te an sangachi siam na mun pui siam chu a mun nge ya tlo in an na tho na te fangin an hanen fia ania Sir Chief Sub Headquarters UIMA le Vantong Group UIMA te hi Vigilance Subcommittee member te chau ni lovin Sub Headquarters le Group UIMA President ve ten helai mun poimo tak mei ani awangin Vigilance Committee kut chau hlan lovin an ma ni ngei President te pani po telin an hanen fi ania chulaya chuan keini chuan comment kan siam lutuk don lova an mu dan te le Mizoram sarkar ho tulian zoka khen tul nia an riat dan te an thusoi hi kan ngai tha anga voina hian hei Vantong Group WMA Vigilance Committee le Sir Chief Sub Headquarters WMA Vigilance Committee le roi tu te hei Sir Chief Headquarters lampo Sub Headquarters President howin an ron chuk tha enge hian na en chungchanga hian an mu dan te min thil don ani alo man ve helai mun da hei
สังหะจีหันเสียมเสียวนั่นตัว broadband เสียมันนี่ที่กันทันเฟียอันหาจึงสร้างดูทุสามเราเอามันนี่ที่กันทันเฟียดินสเปกกระไว้เมเตเล่ไล่บานตองกุบไว้เมกันช่วยตัวเต้นให้ไล่หุ่นกันหันตัวดิน RTI มังจะไปอินสังชนด่านที่กันทันทีรินดูทุสามเราเฮ้มายาให้ไล่หน้าตัวฮีช่วงส่วนนี้วินเนี่ยเฮียนินกันหันอันนี้RTI มังกันหันโซน่าส่วนลายาป่วยจะสังชนฮีหน่วยจะทุ่มสมเร็จอดีตชูอโลเนียอันนั้นตัวหันเฮียนินอันนาฮีชูนินอัดก็วอร์โลเล่มายาอันนาฮีเทมเล่กันเดียที่นั่นนาพวกฮีดูทั่วซ้ำแล้ววะซีเมนหันซีเมนอวกที่พวกฮีอักขีเดานู้นละที่นักทิกเนสที่พวกฮีดูทั่วซ้ำแล้ววะช่วงส่วนนี้ไล่ส่วนนี้คุณลงกันเลยเจล่ะคุณลงกันเลยเจลตัวเราพอโน่นนะที่นั่น state level project monitoring committee พอ10 สุดท้ายกันที่ชูมาที่ชูอาศัยเพชรตัวเราเลยอาวันตรงกรุ๊ปเวเมทิชันกันหลักเจลกันริงอันนี้กันตุ้มอันนี้วันนี้ให้วันตองทุกวันเมื่อความสูงมิจฉาอาสังสีดานาตุรันเสียชูกันสับเหตุว่าตัววันเมื่อPresiden tele vigilance an koi tu te don kala an lo dong so kan an ten hawa pan to group we me hian dum khat lo wen dik to chulai chuan laya an ha vin tu ten mi lo don son na an sum sanction za tele RTI zona ami te po hian ang sialo ni te ponan langa in voini a hian lai an na kalmang le yang vela po hian du thu sam lo na te an oma tin malak to na tele an sum sanction za te po hi an malak na ngai tu chuan bei tham le ni te pon alangin kan han ria chulai chuan laya sub headquarter wai me na ruam hanan sia banga how to sang jok le chu tianga han then to te po chuan malak me kan nia tin voini a hian khilaya an la zo lo te po ki sanction ina dei to lo ti ten anan soi ni te pon an langa chung te po chu sarkar atu langa bojui zel ngai ni te pon voini hian laya vigilance anga kan kalna chuan kan han buda te ani hi pudu amania fisheries department noya helai na tho bultan ani october tha tangkhan work supervisor in a department ten helaya na tulangan na thok te enkol turin ani chu ani hi a supervise tu berania apuduam voinia hian nge helaya na in tho in lo bultan to tanga voini thlenga in na tho to dan tlang pui kha khonga in min soi sak ta che ya ai october tha tanghan kan enkol tana tuna hianin deal omsa siam that le mi sangha chi siam na tu nursery pond rearing tank ti te quarantine tank tin in office site office te store room le quarter le guest house te hi kan khoi to chuan fencing hi kan kalpui le meka nursery pond hi somni deal somni kan chung zo to chuan tuna fencing aban kongpui thanglam hi kan ti zawa achak lampang hi aban tu ruam manna kan kalpui meka ban khur lai le rot phiarvel kan boi pui le meka chuan rearing tank hi kan zo to quarantine tank hi kan khoi zo to gate hi pathum kan siam tel boka tin hatchery an khoi boka ni tuna kan khoi meka chuan enge in labak tuna hian na hi engza person vel nge in tho to an ron dana hi chuanin kan 80 chauvel hi chu ani arinom to kan zo ve thuak to fencing te kan han kai zo chuanin inti fel lampang te po kan hoi to ka ringa enge lema moi lo lai han chei tele amun ma ti felte in singsak felte ani to ka ring yang project harap sak ini mga insak itu mo
chung cái phố chưa đuông đâu xe rồi phố chưa là o sao tuy mong anh xí linh tổ bốc đi anh mong hiện là mong nhà xí linh đó là cái đó department nuôi à khăn so có policy làm bằng tên đồng của cái kia thật những động khăn anh xem xong về lấy được ứng một tự ứng nhiều rồi còn chắc là đâu về hơi ao hùng cái phố hết cái gì mà lắm cái phố department nuôi xí cái hiện rồi mình đến thổ mấy ở cái tan chỉ cho department nuôi rồi thì cái CD bộ không đang làm gì policy có mình cái department không nghe nhiều department làm gì làm không nghe à từ ra xuống cái tuần này mà có khả năng tham khảo cái việc đúng không Vantong Group YMA Vigilance Committee le Share Chief Sub Headquarters YMA Roi tu te hian na hi amun nge ya kalchilin a theyang ang an en fia ania kha an mudan tlang pui ania tuna kan ngai thak tak ang khan helai na hi Mizoram ta na sanga chi thar chuana mun pui tur ania wangin tuna ya thazok le pui sui zoka siaman du thu te sarkar ho tu lian lama po chu tiang tura malak an tum thu an han soi ania heng lai mun te hi hei uluk tak meya siama nakin zela kan ram ei bar in hana sanga thar chuana konga mun poi mo tak ni thei ani wangin hetianga nga UMS roi tu ten atlom nga ya mun nge yan han kalchila an hanen fia te hian ra tha a chuange kan be sei ani he sanga chi chuana mun pui chom tur hian tu ya chom turin mun thuma leyan vera tuna hian hei an leiver atanga tui chuana mun pakhata kan om mek ani hei hian tui hi mun thuma kan vera nursery pond lama khom pakhat ania hatchery lama som pakhat ania hei tuna kan om na thanga hian kan ver boka hei hi tui hodan ye ti hianin nileng hen tui hi apam ngam ma nilengin tui hi ti hian apam chuanga ma tui hopo an be sei ai chona ho thakop mai hei tulai sangadil zong chom thei tur khan in ngai ni mo tu tianga kan han be sei chu nia mun thum tuite ne na ro tuite ne na tang kopin khumilau luite le dil tuia tanga lakin hianin tang kop tura kan ruam man chu ani kha kham a leiver thim thima kha tuilak na turim thima kha hemi leiver tuiver thim te ruaya in veremi ni chu ba ka chu lau le ro tui khol na turin siamem ro tui a khol na tur a san tak chuan om lo dil hemi dil ami ho hi anan lakwa langa for ro tui te nen tang kopin tiang tur chuan an kan han ruam manani ole kan lom na tu ke po ka lo me kan ngai thak ta ang khan he na hi vaibel chatam tak senga thomek ania tuna hian za somriat vel na hi thozo to nia sangachi siamna mun pui turania hlotling takin aramta na chen fa kom alani ngai tura te po ngaila tuna hian thazoka na tho ani theina na mun mate YMA roi tu ten an han fang in an na thote an han en fia ania nakin zela kan soito ang khan Mizoram ina lui sanga kanin todel thei natur sanga chisiam na munpui ani awangin kanram economy in ngana lian tak te po lani thei ania chuwangin helai mun hi a hlotlina thattaka siam ania kanram le namin a chhor tangkai ngei kan bei sei ani aluna hian kong puisir tona get nal tak mai siam ania helai asir tona hian sangachi siam na mun tur tui khwa apian tir na mun tur te apian lima da na tur te len deuh nuwa da na tur te khatiang khan siam ania tuna hian sangachi tha tir na mun tur hatchery kan pan mek hei han ge ta tanga han lua ding lama khan building nal tak mai
an lo sa hei store room turania ta hian generator te sanga cho te khatiang ang thil tu lang ang da nan khan an mangdona tangkai don hle ni asakpo an sa rinom that mel tet lot khop mai store room chakchi a hian hacheri sanga chi in tha na mun tur siam ania hei tengki da na turania tengki hi hela ya hian tengki var liam pui mai panga da ania hei hi tuna kan han en tak hei helai an siama hian anin saka hian slap an chung zo to a ta hian an da anga ti chuan a thlanga khuan saka chi in thana mun tura kha an la siam le dona chu helaya tengki an da khan tui in pekwalin saka chi siam na mun tur kha ani chuan helaya hian hei main office tur hei hi 12 feet azau nin siamania chong ni ania chong khat ania achung le nuai hi ti hian building thatak mai sak ani bok kan ngai thak ta ang khan he na hi vaibel chatam tak senga thomek ania tuna hian za somriat vel na hi thozo to nia sangachi siam na mun pui turania hlotling takin helai hi ala ramtana chen fa kom ala ni ngai tura te po ngaila atuna hian thazoka na tho ani theina na mun mate uayame ruai tu ten an han fang in an na tho te an han en fia ania nakin zela kan soito ang khan Mizoram ina lui sanga kanin todel thei natur sanga chi siam na mun pui ani awangin kanram economy in ngana lian tak te po lani thei ania chuwangin helai mun hi hlot lina thattaka siam ania kanram le namin achor tangkai ngei kan bei sei ani